Mbigrangi talwa vele la banyana. Mbigiranga talwambula majito gabe yaga yemba watele jango medi mawari anvita mwina chilonda we notu tusanga nyibwa hamwa lusa nanga hampumbu wa chisumbu cha UDPS chisumbu chichikala mongo asa ni chichikala ni bukalenga ditukja lelu hadi bantu bavula nanu mwana ni bantu aba badibikala mwabemba nganyi mbansonga aluma bansonga kaji badibikala balo mwa kufila mankenda kukezula midimu ya kumpala mpala kacha chisumbu chikala ho mwa kumona bansonga almabunyibu balekele midimu ya kukwata kadibiye kulongolola kunzubu wa chisumbu cha UDPS mbina kwamba ni ndinanga ku chisumbu chabu nikimba nanga bukoya mbananga mwa kuteka mankenda ku chisumbu chabu cha UDPS wakasu impo holangelend ndi kabewa ya kondolo kibaluka mufika kumwabe mwa kwani kumwananga yanyi nene bine hen dumwana na mubindi dimbi mushindu ka udimudimu mwikala wenze kamwabe bawenze kudi bansonga alma bahama chipisha balumani bakaji badibikala batente muka mwa kumona mwa kufila bukalanga ndi ngani kubanga ni mkalenga président Fabrice Kanyiki. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, on vous croise aujourd'hui en train de mettre de la propriété à la permanence du parti. Est-ce que nous pouvons en savoir le mobile, la quintessence, le pourquoi vous êtes venu mettre la propriété à la permanence? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je salue aussi votre présence. Je dis aussi merci au président fédéral qui nous a donné cette aval de venir ici au parti du pouvoir pour faire des salons. Nous les jeunes combattants de l'UDPS Machu Picchu, depuis que les responsables, les autorités provinciales ont décidé que la journée d'aujourd'hui, le samedi en particulier, on doit faire les salons. Donc on a quand même aménagé notre environnement. C'est ainsi qu'on a pris la décision aujourd'hui, ce samedi, de venir au siège de notre parti pour quand même balayer, torchonner, enlever quand même les choses ordures, qu'il y ait quand même un endroit propre. Voilà, c'est pourquoi nous sommes venus là. Même les couleurs du parti ont été nettoyées, c'est à notre su, nous avons vu cela. Mais quel est le constat que vous avez fait dès que vous êtes arrivé? Est-ce que la permanence était propre? Qu'est-ce que vous avez trouvé vous personnellement? Bon, en fait, on n'a pas trouvé quelque chose de grave, sinon les gens qui dorment là-bas n'entretiennent pas bien le parti, je dirais, donc le siège du parti. Donc les gens qui passent nuit là-bas, ils n'ont pas quand même cet amour-là d'embellir là où ils passent nuit. En tout cas, c'est déplorable de voir certaines histoires sur le siège du parti. C'est plus déplorable, nous demandons quand même à notre fédéral, le président fédéral, de tenir quand même compte de ceux-là qui passent nuit dans son bureau, parce que c'est son bureau qui fait quand même la fierté de notre parti. Fabrice Kanyiki, il y en a qui ne vous connaissent pas dans cette robe, dans cette casquette, des jeunes de la paix, des jeunes du progrès. Qu'est-ce que vous donnez comme message à ceux qui ont cette désinformation? Voilà, merci beaucoup pour la question qui est très importante. Depuis le 8 mai de cette année, il y a eu l'élection. Les ambassadeurs de la paix étaient venus. Le ministre de l'Intérieur, M. Lazare Tchupinda, était aussi parmi les invités. Les bourgmestres, les différentes autorités provinciales étaient là pour assister aux élections qui ont été liées ce jour-là. Alors depuis ces jours-là, on a pris la décision de chapeauter. Nous étions élus. On a pris la décision de prendre toutes les mesures possibles pour quand même effacer l'image, mauvaise image qui était éparpillée par-ci par-là dans les têtes de gens. Voilà, ils nous connaissaient dans une mauvaise casquette. Et à partir d'aujourd'hui, on a pris la décision. Nous sommes les enfants de cette province. Nous sommes les enfants, les combattants de l'UDPS. Nous sommes là pour harmonier toutes choses. Un message de paix, des soutiens, des initiatives, toutes les bonnes choses. De votre part, nous serons de bienvenus. Alors, la dernière question, avant peut-être de prendre certains pour certaines questions, c'est que c'est quoi Machu Picchu? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de Machu Picchu?
qu'est-ce que ça signifie d'être militant de l'UDPS, mais on vous appelle des Machu Picchu. Est-ce que nous pouvons un peu savoir quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aux États-Unis, en Italie. Ils sont nombreux qui veulent savoir Machu Picchu, c'est le Lubumbashi, Mambujima et Machu Picchu. Alors dites-nous un peu quelque chose. Oui, Machu Picchu, on dirait que c'est une petite structure, quoi. Une petite structure qu'on a jugé bon de donner le nom de Machu Picchu. Alors, ce n'est pas une structure qui est en l'air, mais c'est une structure qui est au sein du parti de l'UDPS. Oui. On a jugé bon de prendre ce nom-là. C'est la force du progrès, Machu Picchu, la force du progrès. C'est un peu ça, c'est ce que je lance comme message. Et puis, parler aux autres qui ne savent pas le nom de Machu Picchu ou signification de Machu Picchu. Machu Picchu, il a au sein du parti apporté le soutien au parti. Nous sommes derrière le parti. Donc nous sommes de l'UDPS. Voilà, militants de l'UDPS. Vous êtes au nombre de combien? Les garçons y sont. Est-ce qu'il y a aussi les filles à Machu Picchu? Effectivement, il y a même deux mamans, il y a de jeunes filles, il y a des papas, il y a des jeunes garçons. Vous-même, vous avez constaté, il y a des mamans qui torchonnent au sein du parti. Nous sommes très nombreux. Pour l'instant, on ne sait pas comment. Bon, on n'a pas encore répertorié. On n'a pas d'abord. Bon, on n'a pas, je dirais, on n'a pas fixé, on n'a pas les nombres fixes. On n'a pas les nombres fixes. Sinon, avec le temps, lorsqu'on va faire une grande réunion, après la manifestation qu'on organise d'ici le 25, on aura à fixer les nombres de gens, de tout le monde. Et pour ceux qui veulent être aussi des Machu Picchu, par exemple, moi je voudrais être des Machu Picchu, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas une condition, il n'y a pas une condition, on est cool. Si vous voulez venir adhérer, mais sache bien que vous adhérez pas en dehors du parti, mais c'est au sein du parti. Okay. Donc il n'y a pas les frais, il n'y a pas l'histoire comme les frais d'adhésion ou quoi que ce soit. Bon, Machu Picchu est là pour accueillir tout le monde. Bon, je disais que c'était la dernière question, mais il y a une autre qui vient. Machu Picchu soutient une personne. Il y a quelqu'un qui vous finance? Est-ce que vous soutenez un candidat, une personnalité, un diamantaire, un commerçant? Est-ce que vous soutenez quelqu'un? Parce que tout ce que vous faites apparemment, est-ce qu'on peut soupçonner la présence de quelqu'un derrière les jeunes de Machu Picchu? Non, non, j'ai dit non et non. Machu Picchu ne soutient personne, mais Machu Picchu soutient l'unique et le seul parti de l'UDPS. C'est un grosso modo, en un mot, je peux vous dire ça. Merci Fabrice Kanyiki. Je rappelle que vous êtes président de la force du progrès Machu Picchu. En ce moment, vous êtes à la permanence de Moaloussé pour un peu y mettre de la propriété. Moi-même, j'ai vu que ce n'était pas propre, de mon propre constat. Ndi ngakijila mukulumpa shambu yikabo wa UDPS udibiye kusangana kuchisumbu mudindemu bwa kulongolola mwabeo ba musanga nitomba nimbo ni yemu ine kidumwezo mukulumpa udule jampala wa UDPS bwa mwabeo adiye kumusangana bukudi bansonga madibiye mwakuteka bukala shambu yiweto o kabewa yakono mbabe biye kufila kubukalanga mwabeo kutokesha kukezula hohu udini jakijile dia mushinduka dia bulubu ulibuye kwenza bulelweo wabwanyi mema ni comité fédéral mujima ni président fédéral kujini disanga jabu ya kumona bansonga alimaba bavubantu bamona buni mba désordonné kadibika le bene UDPS malgré ji groupe informel muikala waba jeune ba UDPS manku yeye groupe informel waba jeune ba UDPS du bebikila ni Machu Picchu mbalwa wakwenza mujimu mukadra kanyi twetu ba jeune katwena mwakulekela parti katwena mwakulekela lupangu lwetu ni bukoyi ni buchafu to mbalo ni nkasu mbalo ni miel mbalo ni nyesu wakuyika tufe wakwenza byonso bya bubobu nga yabo wakusoutenir comité fédéral udu balombola ko Jean Paul Mbwewe ndini disanga jabuni ni comité mujim ni président fédéral wanyi udu muntum mwabe bwanyi ndonga kijila bana betwala wabambiri goni bigale bye benza mushindo emisankana yonswani kaba yibanji kuikala bambile to me tukavu bayikile nabo benza nabo renyo mwabe bwa kubambile bwanyi nenu malgré nous du groupe informel muhatukila mu UDPS na kubumu nu bapatukila mu UDPS kanu ikaji hanyima hamuntu to nikal hanyima parti wa UDPS et puis baleji ditu kujalelu ni baji hanyima parti wa UDPS kabe na hanyima hamuntu to tukavu kabiri bayikile nabo ngenza gisanga jabu mani jilo dia bwedi jileja chimuku chinu jinachi mu chisumu cha UDPS groupe wuju mumana wa Machu Picchu mbamanya kuti ba autorité bonso ba province groupe wuju mumana wa Machu Picchu
ujuenza mujimu ni moral wa parti wa UDPS malgré bintu byonse bidi groupe munga chimwa agency tutuba tuchila bikashi walulelu baleji ni mbana ba UDPS chabusho we mu mwana kuchimanuko ka mbafunda yinyo bobu ba mu confirmer lelo bumuji boba confirmer yinyo twaji sanction abu gonsu chintu chumu kabenda kabidi muvu bantu babelele meja muto bantu bamanye ni mbansonga ni baba meja abu badini lunga ni luim badini makanda kwenza mijimu badini makanda kwenza malu wonsu tulomba tetu twambilanga na se tetu ba continue ni jikala ni bansonga na baba mushindwe bumuji bansonga na baba machipishi tuji ni jisanga jabu wadu badi ba soutenir comité fédéral wa UDPS wakumbushpa Shambu itasa kidil. Merci beaucoup waya kondo. Voilà, kingu jigato njinga ni twakajila ukabidi mwa bantu badi mwa kwakula bolu bwa chidichie kwenza bwe chimweka kumeso abantu buchitegeta me bolu bunene bolu dibedi ba mwa bantu badi ku madimi badi mamadimi abo kwa bina mbayo mbakwa janga bakambule mifuku me bobu mbiya mugachi mwadi kwata mudimu wabo mwabe ni kufila bukalanga kaba ibaba futa dikutanashi dimo hele tombo na kwamba ni mudimu wa bantu badi tachisha ni tujini chama kuba twampana mama wetu Wetu Mustafa. Kwa mama wanyi dina ngani Teresa Nyemba. Mama Teresa Nyemba mushindu kanu di bakwata mudi tukudalelo ku chisumbu chenu cha UDPS nanga ku permanence Tukudalelo tubasangi shokubani to lotwenze ko kumdumo wa bukalanga ku sangi lo UDPS wa kokolowa wa kwakaja ufuko kumanyani kutuvolongo lokubani to salongo alelo wa gisambo mwenza lo ku permanence muni batu mudi ndemu etubala kwenza ntrishe tutwenze wa salongo permanence tudumva bimpa mamu mu machipisha bansonga mabunyu nungu mamu mu mutumva yebe bimpa momwe Sindali njumva limbo bwa nto ba mamu na imba kwa bwa jiba mwana bwa nto mamu mujanga je bwa kundonda bya nyanyi bwa nto to kwata na bonso mujumbalu mujuleje bwa jukolowa atena bwa kulekela batatu balenga chikolo kuina mato umutu ajanga je bwa nto batatu bikala pambe la UDPS yetu ikala mundo mwa biro kwenza mujumu wa buleje kwa nto mbama kadi dikolo hedi simimpa ngano kolo go misanka na yonsu nuye nukolo matu muji mudisambo mbujonsu nchilele chino kwa tichakala noenza matu konso anyeshi ndibala no mwa kutuleje no nulongo lelo malaba katushitunu mona chichi gadi defa utka mana kusinye batuta nimikanda bamba to chaque samedi tukala tukosha kujingani biro bya UDPS mai kulongolola hambelo kulongolola mundo bwanto jiba jimfumu bwele mu biro umva ku mupuye mwaka na kujuleje bwanto songa ya chitembo jikwata mujumu mu biro bya UDPS songa mu ya chitenda jikwata hambelo mujumu mwimba wala ka twami bwanto disambo mu Jones wana yonsu wa mu machipisha ulichaba kwenza travail wa UDPS un travail manuel wanwenza ko kutaskijila wamini jina ngani Mamu Teresa Nyemba taskijila Mamu Teresa Nyemba fonction web mu chisumbeji mema nji mama cuisinière au machipishi. Merci beaucoup papa weto waya kondo deja ko heba janye ngabeya fiki nji conseiller mujisumweji cha musungu kumpana kwa bantu kumpana kwa autorité ni kumpana kwa parti wetu wa UDPS tubanu mwana lelo mukachi mwajilongo lola chisumbu chenu anyi ko UDPS mai mwambi mamu motula mwako mulenga mushindu ka ujudumvwa ditukudalelo wa disambo mboyo bon jitu kujalelo wa jisambo tubalongo lo mujumwe wa salongo wa hakumana bana be bari bala ma permanence ba chef permanence mushala mo bo wina jamba malufu la jilo mo mudong permanence mu sa shala ya tu banta mahanga kani jitu kujadi sambo ko le wangi ni chabo ko ikala kulo mwa be wenza salongo kula biro ikwala sawa ya ndala ko sukashi yetu banga tamahanga jiko kujitu kujade wani muntu twasanga no permanence kuino mujamba na heta manyoki kwa alimamukumba no basanga momo bosha mfango amiguchi basana bano jamba momu desordre mala tuya donc kabibi sangi shoto na shagas sho tasijula bo yo waya kondo mulumpa sejila bwi ni dibendela wambi ni wenga ema jangi mba Francis udi heba ni dika ja kwamba ditu kwa jinu balo mwa kufila bukalangu chisumu chenu cha UDPS ndi jani mutu basanga na ku permanence wetu wa UDPS bakulamba nyibukoya bugita bunyi
basa nyinganda ya manu bajamba mu kutulomba president federal wani atangina ko chilumbu cha nganda ya mamba yijumulo mu parti wetu bwanyi amona mushindo akukumbusha mu permanence bakabashiya mu banu mu jamba banu mu malaka kuchizo tumulomba bwanya niyo muje mutangina kubwalo bwalo kwa musato alo bwalo kila kabya kala bibimpo to chizo tumulomba bwanya niyo muje mutangina bwalo naji bendeleji kajubuje itangina to kajaga juju monono jibendele jitota Jones kaje jibutana na shenjili bijito kajaga juju monono ngwemu wako mangende to kato banze kutishiyo ko kunungwe bwanja alukila no mwajinikala asikijira bo eyo nyungo ngale nsele hebatu jina ngani kanjina kasate bala mwakufila mangenda mushindu kayo mujumva hebe ditugwe bwa kujale bwa nyema ndimujumva les kupichila kusonso jubu president wetu amachipishi mwikala mutu sonso la bwanye tetu jene yonso ya machipishi bilonde shila kujakula jivububika la ba considere machipishi muchibaji chipi kitetu kunome president wetu kutu sonso la bwanye tukujale lweji tuloko pe tubwa kulengesha kumwabutu ya kwikalanga na tutuilanga na kuparti wetu wa IDPS kibwaluka tujibalo mwabeni disanga ni mimwemo bwanyi tusudula kumwabeu tutokesha ku bwanjikala kuchitembele ni chivulukilo cha nasha banga kabije kubadibwa kulonda kuchika sejitu jibikala pano najwa asikijela tawani papa vice président bon udu mva hebe bishiri tukudale lwa disambombo ku chisombo cha IDPS eyo mukale journalist ngani ngoila twasa kijila wa muji mshebe ya malwe ba kwenza mulo ba kutwita ba invitation to ba kubikila ibingenza gisanga jabunyi wala bajamba bujimi bajaba bangila kumbele kutibanje bala lele kwa kulesha bonne volonté mwaba wetu parti wetu bakula kufikwenza kubukalanga mushindu wa kuranga mile yetu mujimishala lele wewe chabunyi njinyi kanyinga kabunyi kakumona mwaba wetu biro byetu bya federation bishia nganda ya kunyina kwa jamba kunyina kwa mala byangeje mwaji wa bunyi byo bya binyimpichila undomba president federal wanyamona mushindu wakumbusha bantu bajibashia biro bya federation bashia nganda ya banwili ba jamba nyimala kibwalukayi tujibala mwabe bwa kwenza muji mutubenze nyinyatwa lokabijile tubasana mwabate tungayetu twenza mushindu wakufile jinyoko wo asikijela bo eyo twasa yambele journalist yananji teje hebato même fiston Mangi secrétaire wa machipishi secrétaire lelu wa disambombu turi mona ku IDPS mushindu ka udujumva hanyuma hamudi mundu bakwata ditukudya lelu tujibe njumva njisanga jabonyi balo bose tubasomba tetukutana ku parti wetu kwikala manyano abunyi bintu bikala très compliqué attention bikutana tetu en tant que tujiba jeune ba IDPS et puis kabili bikala anima parti ba ko soutenir kwaishi bintu tubojimbwa bisonsa mupa mwine munda wa parti bisonsa bitabunyi mabeja enfanga bintu bikala très bizarre mondam tetu kutanga tetu kameto kabene ba kutongoloka nunguto en tant que tetu ba jeune ba IDPS ho bintu bya nungu bitakana tetu kujanga en charge wakula kwa kasha ku parti ku c'est pourquoi ndomba ku di fédéral bonito musa compare tukala bakula balwa se byamo byabo imbitu bala na be mwabe kimbie tuto kujibikwa to jibalomba ko ku mushindo ba ku tukebela ku marato ni mangombo ni mabi kasipikwa bonito musa kana tukala bakula mwabe bakula kwa tamudimo tuenza mudimoyo ku match talala kasi tulabuni yanani nditeje hebato emanyinya ngeleoze yawila oze ku IDPS bitukudalelo bakulongolola mushindu ka ududumva hebe mushindu ndumva tetu ba mambra bine ba machipisha mutu bala ba tenzo ko salongo ku parti kumanyana baita e porta ku parti baita sulara ya bunyi mino mala kaya anafongo mkolego ile ko gatomba tumuvo numo ifumo wajitunga mutujila lwango ko munyi permanence wetu wa IDPS pinya tutoita bantu bana wabe bentusangisha tu il faudrait batulongolela batubele bintu bya mudimo salongo waito ati tutila no parti mu disambo kweza salongo tulongolola ko bantu mos ba infiltre ba bala mama na mafanga merci kudi muntu kwa bakula papa kudi mwana hebe bishi mudi munu bakwa tukudalelo yani mema ndimuko na yetu mambo kama machipisha nitwese kisanga ja bunyi bwa tetu kusangi jibo mwabe kwenze mudi mu parti wetu
atenda tuwenze ni libongo toto tuwenze ni moyo mujima bamanya ni parti wetu kujini jisanga jabunyi chitu tulomba federal mbwani kumbusha kunganda mulwangu lwa parti kala leza kukebela kubintu byateka la kwenza nabi mujumu baluka twena tuwenza anu bwa lelu bwa kusangisha bantu to men tuwenza kwa avantage wa parti wetu bwani bwa apa weba mwenenu ni jina jeba jina jani ndi Fiston Muteba Dingamba Mnindomba Fédération Wetwa Mwalusa Bwani président fédéral atukuatisha kumalo so atujitwenza des ordres du Seigneur mu parti Wetwa IDPS wa aba bikala ba muntu benza bunyi mbatenga bantu ba bugobo bwanya abantu ba muntu kampanda abantu ba muntu kampanda abi des ordres qui difika ku parti bikolo kitu ditubenga bikolo tulomba bwani président fédéral imana ni makasenda onso abichi bwani des ordres ishika ku parti ni nganda idiku parti ya mala ni mala makwa bwadi adia ni kibwanu mu permanence wetu a IDPS abintu abibi tufisha bundu bikolo katwena babinanga kabijitu tetu tudini force wa bunyi wa machipishi apena bananga bwani to des ordres kabidi ya président fédéral ni visa wenda kabemba yitanga chitu kulomba chani yitanga na tukala tetu bonsu union kala jiju moyet boa bonsu voilà nyimani no dibate leja bionsu mbiakulo kudi bansonga ba kwambini kabeki di mwamba to mbamba kudi bansonga mbasanga na jamba die bajamu nyuma ya makoyi bosha jamba bele musenga no hansha nangu to ni walenda biyeba muichikishila no mwina mu parti yamwe chima ni mala badi bele ni hamikanda mini diba kwa chile miji mwanya badi baka ni mala to ni kubi musubu kwina kwa miji mwa president wa fédération na bintu bibi mena bomo diba jukila kulu kwa kumona mwa ku stopper anyu kuimakisha bintu abi nous espérons que il y aura des résultats escomptés parce que c'est quand même un parti au pouvoir il ne faudra pas qu'on file l'impression à tout ma parti mallette ABCCC CCCT to c'est quand même l'IDPS Ujini bantu badi balomukanda et puis bantu badi bafuile ditunga il faut mettre de l'ordre je m'imagine que message ana lenga bantu babunyi mena neno batulonda matunga batoka mu Afrika na shimuli tunga dia Kongo mongalata tutunele bon sumyoyi tuva kulusekalwa mwaluse kimpumbu mwina wachisumbu cha IDPS cha mugalenga Felix Antoine Sekedi Chilombo kabamba kamata mwabila imwana ntambwa boye munshingu ntombolo wakala di hadimbela la matai go busang bagambuita malmo ko baja alonda hanyima hanung Dominique Savio kabamba toskijila meme njumwa janvita eyowa jiji no dinomba kuneko njamado wakasala ntita wa bene bilonda bya bene ndaya muna mwaji wa mukasenga eyi wa bwibowe eyi mwenji wa bwibowe mwenji wa bwibowe bena banana bwene mwenji wa bwibowe bena banana bwene mwenji wa bwibowe bena banana bwene kanonyi jana mulala ni moyo mundo meshaga wetu ni bango wandu we chilwa mujundu ndo bondo asenda bagonza mata kubengalela magai menyenga yenga sobaga mena bibanza shabanzo anyu kubenga mwangu dila wani angata mwari tatu mulu meshambu yo kalonzo anyu jitemba chandundu wetu
bele bilambe yakango wanje angata mwadi mera muka jabamboni Ei mweji wa wimbo weno Ei mweji wa wimbo weno Mweji wa wimbo gabena banana weno Mweji wa wimbo gabena banana weno Mweji wa wimbo gabena banana weno Dinanga dia mutimani moye Mwadinanga dia mutimani moye wan Eya meri mumwe Temwanyi kubenga mwagwamba na Eya mwani bintu ngubigile tu Muluma munena mbagile baso Abari nenda kabena mbananga nene Kambibi nyame katame bala kulumu Bonwara mutege na wimba wani Chino muzunzu muya mwabaga Ikano wanyi kubenga mbagwimbe Wakalunga wabe Lungile sanga waga matakudun Wagwandamba mwichi wawat Bari nenda kabena ninzala yende Kalongu wagwa mpwita kumayi Chana mulala nyingamba yani Balila mugala baba nyanga na ngomba Kaya mwanyi nwambe nyubwa Walugaye yo Chana mulala nyumwoye Tumwama tumbwanyi kubenga Ninanga jani Mwayi mwana ni bango wanwe Mwayi mwana kalubiga ten Janga nduwagwa chitaka mpinda Batuila mataku muchile Songu ya magasa mito mugalelu Mila yidi milo kututa gen Lwa chilembe ni lwa galelu Mwana mwana kazubuga wega mai Unda magazubuga ilaga ngulemende Ambulu mesunga monu njinage Baby God Studio kayunga ya mwagenza bande Mwa baby munga ya mwagimba bien Wangulumba wanyem Wabadi nebe kabena bananga nebe Wanyem wati waw Angata mwadi tatu muluma shambuye Muluma munena mbagile baso Bonara unga kasombu mwanani Nyongo luidi miendele munda munda Fila mudi mabasha baya bulong Jimba bia mudi mbagalonga kumanga Chena mumwana njinange Ngale chanda ni banga wali webe Mwacha wanye Sana wanyi kubenga mwa wita bango Sana ngwagwa chaba mulombu Kena kugunda ni wigale Bagena kugunda ni wela mayeba Ngala wanyi ditumba japanda moye Chandanda wanye Mwacha wanyi ni bango wali weba Bewanyi bingajile moye Beya wanye Tibala sasa ni bango wali weba Tibala mwagu musilu mwagu bowa Mwa batula chomba mugangalenga Shima bayila galamila mugalundu Bewa kumiguna ya kujegele kubin Ya beya wanye Bonara mufi waga wede mubagunzi Mugaju mulemu na teta mai Yanga ni magasabia mwana mulela lelu Shingu mujingi la yaga wagalo Mwaini ngotami shigumba gunda gele Chena mumwane njinege Mwebana wetele Chena mumwane njinege Alewa mamwe Tizazanyi ni bango wanwe Mwi wajinyi mwatanda mwinaga yem Pamukotoga ni lwa bagasanda Mulambwile mwagwa tanda kumyombu Balamuleta mbotomo kulambula mwadi mwadi Batondo kulambula galejiga wonde Ponda atera wanye Zazanyi ni bango wanwe Watende Lonjwa galunde Galunje Lonjwa galunde Shabanze Shabanze Wamuchindunde Mbigrangi talwa vele vela balnyana Mbigiranga talwa mbula majito gabe yaga yemba watele jango medimba mwari anvita mwina chilonda we